Kani kedai All India Radio Shillong ke kubor ban Puledo Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentak step. Katrat kakot kakya ke sorkar pedeng bat kaniti ayok kila kami ke jinglong jingman jong ke jingpang COVID-19 haki jela bat ki Union Territory. Kat saulak kandai puar hajar arspa iwengut kibreu kila shimtika yada na ke jingpang COVID-19 ha India hanin kesngi. Bat ha Assam katanat penyat election kila penmi ya artli ki maskat na kebentar ke election syaka yang dorbar tauan ke jela. Ka kubor ke babnya. Ka tenat ka kot kakya ke sorkar pedeng rengkat bat kaniti ayok kila kemi ke jinglong jingman ke jingpang COVID-19 hagi jela bat ki Union Territory. U Secretary ke tenat ka kot kakya u Rajesh Bhushan bat udkhot kaniti ayok u Dr. Vinod K. Paul kila yo abnekren bat ki Secretary bat ki weki he officer na ke tenat ka kot kakya jong ke jela Haryana, Andhra Pradesh, Odisha, Goa, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi bat Chandigarh. Layo abnekran halor kilat ban penbha ya kakut kakya. Lakdo bagadon ke jingso kya Delhi, Haryana, Andhra Pradesh, Odisha, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Goa bat Chandigarh na ki babon ki district hagi ni ki jela kila saki ya ke jingkio hagi jingdon ki bayo ya ke jingpang COVID-19. Labtha ya ki ni ki jela bat ki Union Territory ban kentio kilat ban tes ban tek lakam ya ke jing sapriang ne ke jingpang ban buat ya ki kendon balabu da ketenat kakut kakya bat ban ITK. La betharu bade bane trelang bat ki hospital jong ki Shimed bagian la ban play ki jaka ITK kat sansngi ke baduna bat apu prasngi ke babon Palat shiklur kendai pesaulak kendai punyo hajar teli kitika yada na ke jingpang COVID-19 la ai shiki breu keri India kat hadu menta. Ka tenat ka koi kakya ke sorkar pedeng kala pentip henin kesngi bala ITK ya kat saulak kendai puar hajar arspa iwengut ki breu tang henin kesngi. Hagawai pat kaliang ke jingdon ki bakot na ke jingpang COVID-19 he India kalakio syaka kendai pun rio point kendai prana ke sispa. Hagabakat saw hajar ngut ki breu kilakot nin kesngi. Katanat kakot kakya kaletho bakat hadu menta palat shiklur pralak ngut ki breu kilakot na ke jingpang. Kibayo thamai ke jingpang hakari nin kesngi kidon khat prahajar laispa arpuh nyongut. Ka sorkar pedeng kalathau ya ke National Committee ban clear do menteri rang ba do kari u Narendra Modi ban rakhe ke jingdap nyop san snem ke jingyo lat lot kari. Kane ka komiti ke dan arspa san pukundai ngut ki dghot bat ka kenthop igiro pau khmat na ke benta baper. Kane ka komiti kan kedaulenti ban thau ki program na ka benta kane ke jing rakhe be dei hakari bat kumjo bat ki kiri. Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi henin kesngi ula penyat ya ke jengelang penkut jong ke Combined Commanders Conference ke Balalong House Statue of Unity Hakevadia Hakajela Gujarat. Hakane ke conference balai sngi Menteri Yadari Rajnath Singh ki military commander bat ki officer badai ki secretary na ketenat Yadari ki leshim benta haki jengetai. Ki kubor sorkar ki etho bagi jawan bat ki junior commissioned officer ru ki leshim bentalang hakane ke conference hakasien ke benengkong Ka Combined Commanders Conference ke badai kerensan nyata iki kam jong ki hesipai kla long biang hadian laisnem. Ha Meghalaya arngut ki breu ke leyok thamai ke jingpang COVID-19 henin kesngi. Bad dakine ka jingdon ki breu ke berangdoni unu knyang jingpang hadu menta kalong khat arngut. Na kini ke berangdoni unu knyang jingpang khandai ngut ki dei naga district East Khasi Hills arngut naga district West Garo Hills bad iwei naga district Riboy. Kajingdon ki balaklat ki berani unu kunyang jingpang kada do mentah Meghalaya kilong sispa sapu perangut. Kani ko kubor kawan Shafi nag All India Radio Shillong. Laitili ki jingblin bangi barong ide ban buat perkhing banyada bat ban lait na ki jingpang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jingdak mut bat shentur. Penjingai iwei na iwei pan habai dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya ka khamat bat le kita bonsin. 2 minit relang bani le persya ya ke jingpang COVID-19. Naga Shillong Station jong All India Radio ngine beteng biang ya ke kubor. Ha ke jela Assam ka ban selection ke election ke yang dorbar tauan ke jela ka Office of Chief Electoral Officer kala shimikilat banuan ra jing sngotu ya kinong tap vote. Komisi benta jong kane kala thau bat penmi ya arteli ki maskat ki breu bohak bat bohagi. Kine kin penki ki breu ke jela banwan chakmat ban tap vote.
Ya kini ki maskat lepen wandor do kesai Gothami bat ki penpau ke burom balalek ke benta ke bayat caprang bat kalawai ke badan jengkermen jong ke jela asam. Ka jingshna ke interstate bus terminus ha maulai mau yong Shillong ka balaap la slembha kan dep hasua bankut unu ubnai. Ka jing e ke badan menta ke dai ke jingyo jaka ha ke surok ke bandrong syakini ke jaka penyang bos. Uhe na ketenat PWD uba pentre ya kene ke projek ule tho ba ka jingte ya kene ka jaka yang bos kala deplut. Hendrai ka badangsa ka dai satang ka jaka bandrong ha ka ba ketenat PWD kadan kam kumba sopsan mitar ka jaka. Hendrai lala banyo tang shipho hado khat ar mitar ka jaka. Ka National Program for Control of Blindness and Visual Impairment NPC BVI ka bahap apo ka National Health Mission Meghalaya. Ka penlong ya ke jingpet bat jing sumar ya ki khmat ha Civil Hospital Shillong Nongston Tura Ampati bat Bakmara nadu menta ka sngi hado ka khatlai terik menta ubnai nadu ka por shpho bje men step hado shibaje men sngi. Ka jing tumu jong ka program ka long menele persya ka jing kta ka boryo I bat ka jing pang jong ki khmat. Ka North East United Football Club kalekhat marshi gol bat ke ATK Mohan Bagan ha ka jingle kai semi final jong ka Hero Indian Super League arajar arpuwei ka balalong ha GMC Stadium ha Bambolin nen kesngi. U idrasa sila ulapan kijar na gabenta ka North East United Football Club kad ba David Williams ulapan kijar na gabenta ka ATK Mohan Bagan. Ya ka International Women's Day la jurakhe man la ka pratarek ubnai leber. Ka AIR News ka jupanan buram ki kenthai ki belakiyo ha ki benta bopher. Ka AIR News ha kan ka kenti ka bamenta ka lajet ban penan buram ya ka Purnima Savar Gohar ka badai ka Start Science barem ka ISRO ka balakala long menta ka nong thung jing thung ka baperkhat na ka benta ka Mariang Saudong Saukun. Ka deiru ka baseng kam lajong. Ka jupanan kami ka sbo ba ka shnahi na kinyut. Kala penmi nyau jat kisbo. Kala le ekane ban pendunai ke jing ban kya ka Mariang Saudong Saukun. Ka julumi kinyut bat kiwe ki jabo ba mi na ka kamrep na Delhi. Halor ka tunum yang jongka ka thongru ya nyau pau jat ki jing thong ki balong ban bam. Ka hikairu gibreo kumno bakin shnai ka sbo kompos. Ka Orchid Society of India bat ka Botanical Survey of India rengkat bat ka Skolba Northeastern Hill University kila penlong ya kajing peninam ya kitiu diang bat ka National Conference da kajing temu ban sumar penne ya kitiu diang bat ban kentiu kajing la ban kiu ka yo kakot na ka kamrep sentiu. Lai keren ru ya kajing kongsan ka bordawai ka badan ya kitiu diang ha ka lengkari India. U Dr. A.A. Mao, Director ke Botanical Survey of India, Kolkata. Dr. R. Muruk Swaran, Deputy Director Ketenat Ayush. But U R.S. Gill, Principal Chief Conservator of Forest, Clay Don Lang hakane ke Jingelang. Ka Botanical Survey of India Eastern Zone Shillong, kala penlong ru ya ke Jingekop Drodur, haka baki kena skol kele shimbenta. Ki Start Science haka kam thong tiu diang, ki lasya pen ko buram na kabenta ka jing no senyang jongki syaka kam rep tiu diang bat ka jing thong ya ki senteu hybrid. Ka sarkar preng kalong bakalong ka bakongsan bat dei ban bot perkheng bet de ki company shna kali ban bo e ki airbag ka jaka basong nong nya kali bat ka jaka basong lang hakmat. Ka Tenat Road Transport and Highways kalong ba kane ka hukum kan traikam ki kali basna ha lani hadian ke shetrek uya yong menta ka snem na ka benta ki model ki bathamai bat ka life way trek unailar menta ka snem na ka benta ki kali ki balade ki model bala judan lale ekane namar ba ka jingbam dan ki airbag ya ki basyong lang hakmat kala ban bo ka jingma lada ja ka jingja accident kali ka Tenat kala penmi ekane ha ka gadget lale ekane kum kala jingyada bat kat kum ka jingai jingmut ke Supreme Court Committee ka bakmi ek jing shingan ha ki surok. Bat kat tu ko kubor kalakot ekane ka step ka balawan chapi nak All India Radio Shillong. Ngipin kan mau pi kinong sngap bah ka por prabaje ngine so ba ka Delhi Station nak benta ka kubor ka ktin Hindi ka banbod ka kubor ha ka ktin Pareng ha ka por prashteng. Ngipin kan mau bah ka por kandai baje menta ka step nak ka station penyo ka kubor nak than chtelam mingi ha ka ktin Pareng. Ka por menta kala janda partan praduna san minute.